sihloko sesikufa kwaJesu. Ngaleso sikhathi Jesu besathi ukuthi konke sekuphelele. Kuze kugcwaliseke umbhalo wathi ngomini. Bekunendishi leyayigcwele iwayini lelimunyu. Benye khona sponge basihloma emvukwini yehisophu. Bayiphakamisa. Bayibeka etinzebeni temlomo wakhe. Wathi kube alumukele leli wayini Jesu wase uthi kuphelele. Wagebisa inhloko yakhe. Kwangathi make bongasiphinza lapha ku-30. Wathi kube alemukele leli wayini Jesu wase uthi kuphelele. Wagebisa inhloko yakhe. Wakhulula umoya wakhe wafa. Thandazele. Babe livi lakho linemandla. Livi lakho linguwe. Livi lakho liumlilo. Livi lakho lithale maketele. Livi lakho liumkhululi. Livi lakho siyasithwala ngalo. Lana lantwa liyaphila. Lana lantwa lifuya. Behlaba beyetele emhlabathini. Babe lokuthile. Unkulunkulu wethu photha. Benokuthutha photha. Ibona bakhona abaphotha. Sabuza phala phakhi. Ejameni likaJesu. Bana lantwalela phakathi. Bonke nifundile. Iphume. Uthi Jesu Kristu. Inkosi. Bwana wethu. Inkosi yamakhosi. Bwana wethu. Uyabusa. Siyabonga. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Govern us, Nasensambama, through your mighty power. Let your spirit move in our midst. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you that you are not a liar. All your promises are yes and amen. Indeed, you are a God keeping covenant. Nasensambama, Lord, let your will be done. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you and we glorify you because you are above everything. And above you there is nothing. You alone, Father, in Jesus Christ's name. Thank you, Father. Mfundisi ngivumele Ntsambama ngaphambi kokuthi siyela kule ndzaba la mfundisi afunze khona ukuthi le ndzaba ayiqali lapho. Le ndzaba iqala lana ingilozi ithiyela khona kuMaria ukuthi lalela la Maria utokhulelwa wena. Na ukhulelela ke ukhulelwe nje but utokhuleliswa ngumoya engcwele. Ukhuleliswa ngumoya engcwele utodala umfana. Libito lakho utametha uthi Jesu. Ngoba sizathu uzothi Jesu ngilolo otokhulula abantu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mina nawe sihlobo sami nami ngale malanga ngiyakhumbula ngifaka ama CV kuphume ama post ngi-apply kuyo yonke indzawo lapho ngibona ama post khona ngifuna umsebenzi. Praise the Lord. But la mfundisi Jesu siyamangala ekudalweni kwakhe ukuthi udalwa nje yena sone appointment letter, udalwa nje mfundisi sone job description. Hallelujah. Ngikhumbula kahle nangiya interview bangibabele imibuto labangibuta yona wathi nasebangifonela bathi congratulations uqashiwe siyacela ukuthi ube nama document akho ubuye uzosign i-contract. Ngathi nangisign i-contract banginika job description ukuthi lo msebenzi lo utawenda ngale ndlela le lokhu nalokhu utokwenza so sasayina i-contract kwaba ne-performance agreement ukuthi kuwesi expecte lokhu nalokhu kuze kokuphela mnyaka. Ekuphela kweminyaka mfundisi njalo njenamanje kagijinywe emsebenzini kune-performance agreement lebayifuna ukuthi from March last year until March this year sisebenze njani because umnyaka uqala ngo-March until uphela ngo-April start a new financial year. So bafuna kwathi from April last year until March this year yini esikwendile
especially ngilona lokho ngomsebenzi wakhe kwe-job description yakhe ukuthi uwendeni uyabhala ukuthi ngente lokhu nalokhu sebayabuka ke lapho nasekuthi kuyahambelana ku-align nalo msebenzi wakho ubethe soniketwa i-performance bonus ukuthi indeed usebentile. Praise the Lord. But mfundisi ngiyakakeka la Jesu udalwa une-job description. I-job description yakhe ingilozi yafika yachazela Maria ukuthi utokhulelwa wena nasawukhulela ngeke ugcine ekhulelwa but utodala umfana so uniketwa ligama ukuthi Jesu ngoba uthi etokhulula abantu etonweni tabo. Praise the Lord. Hallelujah. Uyakhulelwa ke Maria kuyahamba kuyenteka ukuthi le job description bebaluleke mfundisi sibona Jesu ekukhuleni kwakhe uyaqala uyafuna uyadingelwa uyakwenteka konke lokwenteka empilweni yakhe uyakhula. I-job description siyabona mfundisi na 12 years uhleli nabantu abadzala ethempelini bo-professor be-theology nangabe bekumbapitwa ngaleyo ndlela but uhleli nabo into lekade khulumako tiba ngetulu kwabo bahluleka kuphendvula but yena uyakhona kubaphendvula. So uqalile ungenile emsebenzini make mfundisi into yokuqala kuthi wetofuna ukukhulula abantu etonweni tabo. Uma sifunda iBhayibheli uthi the spirit of the Lord is upon me to deliver those that are in captive. Hallelujah. I-job description lenye lapho le job description yakhe mfundisi siyamthola bakhulula bantu lababoshiwe. Simthola kuphi na? Simthola kwendoda lebene madimoni ihlala iboshiwe but wathi nakavela yena sabona kukhululeka kwendoda. Sokuqalile uyasebenza umsebenzi sokuqalile uyawenda. Siyamthola Jesu kuthi lababoshiwe abakhululwa indoda ayiboshwe amadimoni make mfundisi etihlomeni sezilahliwe yaye kohlaliswa yodwa but when he shows up sikubona kuba ne-freedom lendoda. Madimoni ayamva ukuthi lolo fikile sokuqalile uyasebenza. Hallelujah. Praise the Lord. Simthola Jesu uyaqala uyasebenza usebenza wendani na indoda igulile ngoba uthi ngemivimbo yakhe saphiliswa. Sithola indoda igule for 38 years nakafika yena uba umphilisi webantu labagulako sokuqalile uyasebenza njalo. Praise the Lord. Akupheleli lapho. Praise the Lord. Amen. Siyamthola Jesu uthi yena mina angedanga kutochitha umthetho but ngitokugcwalisa. Hallelujah. Praise the Lord. Basaba kumshana matriki bathi manje la kunjena kwende kanjani. Uthi mina ngedanga ngitogcwalisa umthetho kutochitha but ngitokugcwalisa. Utogcwalisa njani Jesu? Lo mthetho umfundisi bona lo liqiniso because bathola mfati bathi mfati lophingako but lo mfati bekangaphingi yedwa bekunendoda. Praise the Lord. Mara mthetho ushayiwe kuthi lo mfati ufuna bulawa because yena utogcwalisa umthetho ube fair. Ushona phasi uyabhala nakasukuma uthi lekathi la mkhathini nakana sona akathatha lithi kuqale namshaya lithi iBhayibheli bahamba ngamunye wathi nakaphamisa inhloko wathi baphi na bamangalele bagwebi bakho wathi bahambile wathi hamba nawe but into yini ungasabi usona. Hallelujah. Uyagcwalisa umthetho njalo make mfundisi ukuthi umthetho ube fair because befuna kube nalo babe nalo mama ngoba bathole baphinga. Hallelujah. Praise the Lord. So nathi Jesu akazange nje mfundisi wakwele uthi yena nakafika ekhaya la Nikodimasi uthi isinziso seyifikile ekhaya lakho. Hallelujah. Praise the Lord. Kwende njani na? No, ekhaya la Zakhewu uthi isinziso seyifikile. Zakhewu bekarobha abantu but Jesu nakafika akumthelisi nakafika Jesu bathi hawu lo muntu uyanjani etonweni etiwetoni but ngoba into okukhulula abantu ababoshiwe uyawenda umsebenzi wakhe wonke.
ngilase kufika khona ke Jesu umfundisi akazange wafa haleluya but kwafa indvodzana yemuntu ngiyo le mtimba lo wahamba but yena uNkulunkulu wathi moya wami sengunikela kuwe babe kwente njani na Jesu unikele ukuthi sekuphelele bentete wente emhlabeni praise the Lord and njengoba sengicedzile mina nibafundzisile bafunzi ukuthi la emhlabeni ufuna baphile njani la emhlabeni ufuna bente njani ngoba mina as a teacher nibafundzisile and nabo bataqhubeka bafundise labanye bafundzise labanye bafundzise labanye sibonile boBheni namhla kukhululwa ngabo boCiliza naboduma bafundzise labanye babafundzisa boGumbi baqhubeka babafundzisa bomthapho baqhubeka njengoba sesibona kube bomathosi kwente njani Jesu ucedzile semsebenzi wabo bomathosi nabo silinda njengoba bomathosi nabo baphele bosilinda kuthi lento iqhubeke haleluya ingapheleli bosilinda ngoba Jesu yena uthi sekuphelele moya wami yena ngasawunikela uNkulunkulu praise the Lord akazange wafa wanikela moya wakhe uNkulunkulu ngoba umsebenzi besawucedzile kwente njani Jesu ucedze umsebenzi ukuthi lo bengutele sengu-accomplishile sonyalo laba lengibashile batoqhubeka ngemsebenzi but mina nawe njenge-student siyawenda na umsebenzi phela umsebenzi akusekushumayela kuphela uyabafakazela abantu ngaJesu impilo yakho iyamportraya na impilo yami iyamportraya na because now portraya yena bayakhona kufunza labanye ukuthi wo umzalwane uphila nganayo indlela praise the Lord nawo bafakazela ngaye bayabona ukuthi wo bakhona kufa ukuthi ho lana ngibosho khona la uma ngiyolandzela lenkosi lenjesu ngiyokhululeka kulentipopho lenkuto kulokucinzetelwa lenkuko but siyakwenda naloko njengema-student uthi yena sekuphelele wabathe sewugebisa likhanda haleluya umoya wakhe wawunikela kuNkulunkulu kwente njani ukuthi umsebenzi sengucedzile angifuni overtime ngoba sengicedzile akafanani nami nawe ukuthi noma sekushaya isikhathi sekushayisa sifuna ukuqhubeka nemsebenzi ngoba sifuna overtime yena bese kacedzile umsebenzi lebekawutele wagebisa likhanda haleluya praise the Lord kuthiwa wena ntalulili wayini kumbe lelibabako kwente njani haleluya bekathina ngathi ngomile bekabona ukuthi abantu bomile but wathi njengoba abantu bomile ngiyababona naba baphethe tiwasho naba baphethe labaphethe bawumile bantu but mine ngaphambi kokuthi ngente konke nginikela umoya wami uNkulunkulu awuthi kuqale kunathemile lokubabako bona batokunathemine bona batodlamine nabadlamine angeke basoma nabanathi ingadi yami angeke baphinze bome ngoba mine kunemandla engadini yami futhi sekuphelele njengoba sekuphelele bakesikhosana siyawena na umsebenzi siyawuqhubekisa na umsebenzi njengoba yena acedzile because akazange wacedza nje but wathi futhi nangenishiyinodva ngishiyana moyo engcwele nguye lekanifundisa konke labanye bakobhaje babhajatisiwe namhla mfundisi njengoba babhajatisiwe ngiyakholwa ukuthi abazange bagcina ngene emantini but mfundisi uphamise isandla wathi muwelani moyo engcwele njengoba bamukelile moyo engcwele baphendvukile basindiswa bangene emantini babhajatiswa bamukela sipho samoyo engcwele sebayaqala abanamfundisi banathishela lobantu bafundzisa konke khona kufakazela labanye impilo yabo angeke isafane etolo ngoba abantu batobona ukuthi kwente njani make Nkosi soyobatshela ukuthi sengisidala lesisha awutikhulumeni bathi kuhamba kwakho ngebona ukuthi abantu basibakude kwente njani yena sowucedzile lijoko solishiye nawo ukuthi chubeka haleluya praise the Lord and nakathi chubeka uqala eJerusalema eJerusalema ngilaba nabo la so uyaphuma uye eJudiya ngilaka makhela bomakhelwane la ekuceleni makela Nkosi la orange nangala haleluya uyakhona naso uphuma so eJerusalema
so bathi tonke eSamaria. Praise the Lord. Nababone complex ukuthi sesiyagcina kudala. Umzala ke mara ngathi awugubhi ngathi uyangiroba kwende njani? So yabatshela ukuthi hayi sengamasitela lesisha. Hallelujah. Hallelujah. Basibuza usidala lesisha njani? Uthi kunenkosi leyangifela yathi sekuphelele. Lokho lobecinzetela mina yena ebethe seyangikhulula. Labe ngiboshwe khona yena ubethe seyangikhulula. Manje nanginjalo sekuphelele empilweni yami. Sekuphelele. Praise the Lord. Esekuphelele mfundisi awusabe nestress ekutshwalela konke. Ngoba yena uThembe uba umkhululi. That is why wathena lethani konke bekunsinzako mina into ngithwalela. Njengoba yena wasithwalela wahamba nake esiphambaneni lesikhathi bamlengisa bekathwele konke lokwethu lobe kusisinza. Amen. That is why it's sekuphelele. Hallelujah. Uma sekuphelela tathile yena thina sesihamba sesikhululekile athi umhlabeleli ngakunezono zasale eGolgotha mina sengihamba ngikhululekile but kungabe ingoma kuphela but mukela yena kuze ukhululeke ngeqiniso athi iqiniso niyo lathi iqiniso ntomkhulula. Praise the Lord. Nasawunayo mfundisi Jobe ngasho la kuthi nasawunayo neqiniso enesokhonza ngamoya ngoba wena sowuseqinisweni akukho lokukusabisa akukho lokungakuthusa akukho lokungathi fiye kuwe because wena sokhululekile. You shall know the truth and the truth shall set you free. Awusaphili ngemadaka endive kuthi nakuthi ukukhuluma lokhu kusasa ukhulume lokhu ugcina sothi contradictor but uyema noma ubona ukuthi la ngemgodini but uyema eqinisweni ngoba sokukhululekile. Praise the Lord. And umuntu lo beqinisweni nanoma ngabe isigoma sakhe besingakanani lapho konke lapha amayibile ungafuthi ukhuluma iqiniso uthi yebo mara ungathi mina ngidlule kalana nethi ngoba ngiphethe umkhwa lo muntu watholakala sekafile bakutshela kade uzosibushela isikhathi bakude khona umkwazile lo muntu noma kwendeke njani. Ngosenkantolo mina ngidlule ngalapho lo muntu angakuthola la ngafele ngakhona nethi ngoba mina ngiphethe umkhwa esikhwameni sebathi ugwaze ngimi mara bakuthola nemgolo nengadi labe ndi DNA yamesha nalo namufi mara udlule ngakhona bathola lo muntu afile. Lalela sihlobo sami wathena kuphelele wathena mina indlela iqiniso lephila bekasho ukuthi iqiniso mina senginikile ngoba senimukele mina hambana eqinisweni mina sengicedzile but ingwe seyisele ngakini kuthi nina nihamba njani. Amen. Manje namhlanje sinethi sayeya ukuthi sina sihambe njengama student lavisisaka siyafana ama student afisa ngoba besikhosana nabo bamapha kuthi sebafundisana nabo abantu abadzala kube nesimo ekhaya ngokuthi ngabhali homework athi mina umbonile ukuthi mina lapha ka orange ngibhala isikhathini sefikathini bamapha hayi department yakuye ihlala la ithi babela abantwana eklasi lakhe zabafeyile so sefly ku performance counseling kuthi shota ufundisisa akabatshela ukuthi lo muntu ngumthola lapha ngambuto uthi enza amabhali homework ungitshela ukuthi umbonile ka orange beyibhala isikhathini. Hallelujah. Amen. So Jesu wethu ufuna sibe eqinisweni sibe ma student la right la fundisekako because yena sokucedzile. Hallelujah. Bafuthi bakhe mfundisi ukuthi beba ma student la right sibabona noma kwendekani bo Petro noma bashatsho bafaka ejele noma kwendekani etimpilweni tabo bathi bema eqinisweni bema bashatsho kwenziwa konke bavala baze babulawa bamile. Student esifunzile siyema ubona ukuthi sivile lento so azange waphela ko Petro kufuna kuchubeke. Praise the Lord. Amen. Emlandweni siyafunza ngabobhengu ukuthi lo muntu bekakoshumela mfata bebe mntwana ashone umntwana bakhuphe emgodi bamdwabe aqhubeka ayoshuma labe kakumise labe kuthola kule mvuselelo aqhubeke sisisa ekhona ubone the student lesi sibambelele lesifundo. Manje mina nawo amayibile ngoba usenkinga
afike baba sikhosana semadoda ngala kuyaphilela siyahamba mara sithi sibambelele kuye eqinisweni sibe nema alternative but yena wathi sekuphelele nakathi kuphelele ngasho ukuthi sawuqedzile umsebenzi sekusele ngakithi ukuthi siyema na eqinisweni ngoba nasesimile ukuthi iqiniso nolathi iqiniso ngilelo nikhulula yimina sengicedzile lo bengutele emhlabeni that is why baba moya wami unikela kuwe ngoba lo bengutele sengucedzile cedzile Jesu lo bengutele emhlabeni akazange warobha yonke i-job description lo bekubhala ku-job description yakhe wakwenda konke kude lo wakushiya kude lo wakushiya Father seSamaria uthi lo mthombo lona uyachaza uthi lalela la umuye unatha lamandla onginika angeke uphinze wonke yosho isidingo setiwasho isidingo semali isidingo semafutha asisekho kuthi tabamba ama5 feet ngala nangala asisekho because sewunathe imali lekayogobhoda la kuwe kube nemthombo wemandi. Hallelujah. So uqedzile Jesu ebakutele emhlabeni. That is why anikela umoya wakhe kubabe kuthi babe sengicedzile ene uNkulunkulu wabona mfundisi ukuthi nangempela i-assignment is accomplished. Sengiyawumukela lo moya wakhe. Hallelujah. So ukithi hlobo tami kuthi thine sithume kanjani because sesifundisiwe. Hallelujah.